Luke 22 verse 1 kono 2. Time evo tango okorom pako wo breta isa kuwau. Kepinao Passover ya inya kokai kaku. Ye big priest ave isawe man wo lo. Rarawa kiurinao ke Yesus anipi anarai. Tu keriri pui arubumbiam kita rumah ni paupi. Luke 22 verse 3 kono 6. Ya satana kaniro rayi disciple 12 ya Yesus. Abo ya ca Judas. Abo raya kepinau ca Sakariat. Ya ca Judas kanui big priest awe manro. Yere papi temple awe towa kairira iminyao kirara bekaimpe Yesus anipiya. Taye big priest awe manro owa koroi ya towa kira iminyao ke ketawa nepwa. Ca Judas awa kaira iminyao wienya rarawa inya kaurinau ke Yesusa narui. Time aro bombiam lumubia EKPP. Ca Luke 22 7 verse 14 19 kono 20. Ya dewo breta yisa kowon kuririka time ewo sip mamoy mikira kitani pieu opani pau ya nipa tangu okoroma nipa kukaibin kakuki ta Yesus awe aposela kikape kekepi ki okoroma nipa ya breta ra kaku utikora godia kavetari ya kawani rui ya kairai rui uwawika emurika nina kanopu ke nelpimupu kita no pauwika ke owa no pukinau pona. Taima koroma ke pawin kabuana kaku ya au wika karau o bretari karau ya kairai wika kapemo emo kontraktari wo nunina kowere ke melpimupu. Luke 22 verse 39. Ya Yesusa matai muna karereu ya kakoi tou Olive kakoi wika inya kararau ya disciple bawa kepike ya. Luke 22 verse 41 kono 42. Ya karerei kanoiki rarapa kunya iu makwo tupane puripi. Ya boratapo katurerio ya betena karau wika matata bona meremo takab nama koki mina via na meremo mina vai bau mema beku pana mikeu awarape kameremo. Luke 22 45 kono 46. Tambetena karawen ya ka wariku kanoi i varu disciple takaperike ke wubu kuwo kurawika riwa kurenai rebo takairai rui tuarape opau ta okuwu no pubereko betena no pau avenari traima no kai ipu ke norepi. Luke 22 47 kono 48. Awabang ke inya kairai i disciple rayei disciple 12 la awoya ca Judas kakairu icha rarawa karintai arubumbiam kuka kakai kakuke iya Yesus ke iriwa ni ya kirikiri ta Yesusa katererua ma Judas tukamake iriwa ni ya kirikiri niya mayabeyo ke namoi eno yei arotai powai. Luke 22 verse 54 66 70. Ya Yesusa kiaibia ya kikuya kanoi uruya et priswo temple. Ta japita inya kautepa bawa karike kautir rarapa minta-mintan. Urunaiki et manyei arubumbiama kikape chokoke yei big priest awei sabeman wulo yei minyao kikape chokoke ya kikuya Yesusa kakai karoi i ineyei ta aromumu ketiri puabeka
ira mema maya got kopi kairai kire roi veka awira yau kevro kopira yero. Jaluk 22 verse 71 ya kirai veka viake aruga nemi nikape pasinya biaimo nirai omi vai awira yau ke veri ya veku kairai romi roya ta kemi rivo ven vai. Jaluk 23 verse 1 konoi 2 Yakopeje aro bei kota epia pau Yesus ro keveriko ya kegoya kanoi iya pilot ya kota kepia pau ya kira vika biaimo kemi pirike ya ven rurukarei roboru aro Judia ro awira ya ini kanana rari ni kevia takisa nemo chasisa vai kaira vika ya veku Christ ya king. Jaluk 23 verse 3 kuravekata pilota katere rua Yesus saveka ira mema kinye Juda vai ya kaira kare rua veka awira yauke hro mema veku kamaira yero. Jaluk 23 verse 4 kunit 5 23 kunit 24 ya pilota kaira iroi big priest ave aro bombiama veka kubo kota nyinya nau biaimo bia anauri nau ta yei kepi kemumu naka kirai veka biaimo kanoi rorori boku mumu wo Judia bowa karau revo Galili re ya kakai boku memi skula karoi aro bombian ta awira ya korau ri kokokunai ta kiepi paku wuwaki ya kirai kemumu ke Yesusa netutarinaka kruse inya kiepi kunoi ya ketawa awira ya pilot korawe kata pilot apa karike awira ye ta kairai veka Yesusa keta ni pie ya narai. Jaluk 23 verse 33a tam kerepika iu bokura kepinau veka chariva ya Yesusa ketutarinaka kruse ri biari pin autai punya kirai pawero. Jaluk 23 verse 33b biari bive rajei ketutarinaka iu eno awakai ya Yesus kopera ketutarinaka iu eno apata ya. Jaluk 23 verse 44 kono 46 ya kopeumo umowa karoiku beka 12 kilo ya bowa kururu keu koririre boko mumu wo meri kunoi kunya iu beka 3 kilo bariri kubo kurawika umowa via avriri ya nopako koreru temple ariro kwa betari korar yepin ya Yesusa kai pako kairai beka matata spirit nina kanuma kunya eno mema tam awirai be kairai ya owa kaparuki ya karai. Jaluk 23 verse 50 kono 53 time ewo beyora kakei awo ya jab Yosef yara ye arobi kota takari woroi Juda ya bia niman pasinini takarau ineya got arobi owu awira ya kirai nyauke Yesusa ne pia narai takonya boko ya ja Yosef Mataimon Arimate kunya distrik Judea ya tainya kakeke kingdom ya gota na priki wo ja Yosef kanoi iya pilot ya katere rua ke Yesusa nako ya nanoi nariri ya Yesusa kavyo pika ya noa kariria ya oi kanoi kariboroki kainya tupa kamo ve kepau nau tabeyora via eperia roki tichavai. Jaluk 24 verse 1 kono 2 kopesande rorunai bowa bonge ini kururu
arubuma sandawa na wel rere ea keriria momo kireku kerinori bo woro Yesusa ipiria ainyaero ya kere piriki tupa anaya ketipe pariu tupa kamo keturaki ika. Luke 24 verse 3 kono 7 Yakope time kerinori ari keripirike vika reka ya pako Yesusa via winya kerirori owa kere kina pako ro au in ya bererenki biariepi noreka uto kirai pikoku kirai ropi kakuke iri noreka ye kobuto kinau veka bo kopelim arubuma kereriri toro ta oko kereti koraro miri ta biariepi kerai jirai puri veka tokoro veka epeta ke vekare bo ye aro evirivin ke neviore naka beyo akeitari bo via akei vibai kavariko vin kita owa neve kinau ro to woro ticha airai rovi time bange kakei district galeli kairai rovi vika maya beyo kita nepoi eno yei aro sina e pauero ke netutarina ka kruse ya narai kope umo riepin ramoiki kita navari ko baru. Luke 24 verse 36 kono 40 time disciple kekepi inya awa kirirai ho awen Yesusa yabeku karoi romoi takairai roi veka ri mariri kunya ibu keriri kotoro ya keriri kepitoro veka avavaya biaraya kepirikeya kope kairai roi veka tokurau beka epeta kopuriri kotoro ta owa inya kopu kina upako koma nau eno nena no pupirike nena veku ve no kape no pavena ke no puyarau veka nena veku spirit je beyo eviri beya nau rika kobaunrei kopeinina beya nau rika kunya ina aurai ve kairai ven ya koma nau eno ya kariritai. Luke 24:50 kono 53 kope Yesusa kakoyei kepepeu mataimon Jerusalem ya kenopi iu bokura kunya kakuke iu mataimon Beteni ya eno riepi ya karuko ya blessinga karoi tambonge blessinga inya karoi karere ya gota kakuya kakui even ya boratapo ketupariki lotuke paupowa ya owa koroi revo ya kenopi varu Jerusalem ta yei inya kekepi po temple ya avo ya gota kiabuku